أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन. Minister of Homeland Security and Technology Alfaz Ali Hassan, Commissioner of Police Ali Suja, Permanent Secretary of Homeland Security and Technology Alfaz Ahmad Sharif Nafis, Minister of Homeland Security and Technology Director General Talhat Rauf Teen, Deputy Minister of Health Ahmad Hamdan Nasir, Deputy Director General Muhammad Mizan, Maldives National Defense Force के इस ऑफिसरों, फुलुंग के एग्जीक्यूटिव ऑफिसरों हाजिर हुई एमहा पेकलना खमलों. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आदे एंगे बड़ांगन वाने फदा मिरे की दुही फुलुंग के हिदमत को वारा तारीखी रे. आदे में हिदमत फुड़ावे फाहिवेगे दियुमंग अमना लेवे इथुर बोले और में कुल्ली हालत तोगा गोलमुंगाई तफातु एक ही नंबर तक निहंका में हिदुमा तिनुमुगया हिदुमा लिबिकतुंगा तफातु ताती तका कोने में तो मुंगाई आदिया तकलीफ ता न्यूमका मिरे फेशिगें और में कुल्ली हालत तोगा कंकमगा बेनुम कुरमंदानी नुएंगे केंगे के मतलब 911 कमाबा उमाय को वरबड़ो फसीह कमे लिपियन दान का और उनका बुक करो. आदे
එන් නම්බර කො මෙදුර කො රයතුන්ගේ ගින හිදුමත්තක ෆහිවෙගෙන් දානේ කම අරුන් ගබූල් කරන් හමයා අරුන් මේ මසක ෆුරි හැම වුජූද් වෙගෙන් අවම මෙදුරි එස්සවබකි අරුන් මේ ස්ට්‍රැටජික් ප්ලේන් ගාවස් අරුන් මේ एक गोल ए कॉल सेंटर अदे इमरजेंसी हिदमत අවස්කම ෆහිකම එක්ක ෆෝර් කොද්දින මෙහෙන් කම වමායක මිරේකි මි කමං අමලි සිෆා asking දාරේ ආදේ ෆුලුන්ගේ මුස්සසා මත් කරවුන මි මුහිම්මු zimma හවාල් කුණා මිනිස්ටර් අරුමෙන්න කුරබි ඉත්බාරා දෙවි යගින්කම අරුමෙන්න මි යගින්කම කි අරුමෙ මිකම් kuruma libuno ituru hibbaraka wasihaka henkama taka minister ali sana sa warang khasa shukre radukura hama minewa mikan hingamun dago ballawa kama benuwa irshada duwahunduwa devva hasaka mege gotuga mikan ballawa gendevi kamattaka commissioner of police ali sujaya warang khasa shukre radukura मी मशरू वगुतुन निमुमा देवी इरुशादा एहीतरिकमा आदि देवी हिब्बरा डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस नवीन सा वरं हास शुक्र रदुकुरा हमें एको मिफदा मसकते कुरुमुगा दुआ मोनिटर को बेलेहिटुमकी वरा मुहिम कमिकम करून देके एगोतुन अरुण मी मसके कुरिया तिया इरु अरुमेंगे में मासिके वर गातुं अरुमेंगे हेड डेप्यूटी कमिश्नर हेड असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आसिम सा बल्लवा मिकं कमुगा देवी हितरि कमट्टका एमनिक मानविश वरं हास्य करे आदे मिफद मासिके कुरुमगा हुरी उरस्तका गोंजी हुंता गिराको मेदा हम आदे मुनि हम यगीनु बेस गिना मुअस्ससात गे एब्बारुमा हितरिकन लिबिकेन करियगे एगोतु एमएनडीएफ के कोस्ट गार्ड फायर एंड रेस्क्यू के आ हास शुक्र रद्द करो हमें बता नेशनल एम्बुलेंस और मेना देवी एब्बारुमा हितरिकन मट्टका एफरातविस हागो शुक्र रद्द करो मिरेगे हफलागा मिहा कुलगदु कोथिगा इंतजाम कुरुमगा हरकतरी मिसाविस के माले पुलिस आदि हेन डिपार्टमेंट तका पफरन सुकुरदनो अरुण दन्नवाली मिकं मिसाबा गेनई अरुण मेगे टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के हीवा के मौजूफुन एबेकलु मिकमगा कुरेबी बुरा मिन्ने मसकतुन मि हगीगे टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट वेरिन्ना एतनुगे हीवा के स्टाफ उन्ना शुक्र धन्यवाद आदे वक्य की नंता फाहक को नुलेउनु कमगा वियस जुमला गोतिगा मिकमगा हितिर वेदेवी हुरिहा फरातका हितुगा अडिंग हाश शुक्र रद्दुकुरा मिकमगा हितिर वक्य की फरदु नवेस हम मि मेरुमु अरुण शुक्र अदा करो अरुण वाहक निम्मादानी मांग अल्लाह अरुमें कुरम मिदा मसक्कतुगा बरका लब्बा अरुमें मुज्तमा अमांकमती लेहट मंगदी दुआ करो वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शुक्रिया सर कुरिया डेमोटी मी हफ्ला एम शाफरी नंबर नेशनल इमरजेंसी कॉल सेंटर 911 इफ्तिताह कुरेमो वालेकुम सलाम आदमी गुलाली सोशल सेंटर माफन सोशल सेंटर कैरीगा वही पाक ऑफ वही कारिगा अलिफानो के हाथ से हंगेंगे तो आदि कारुगे कुरी इंजन हुडुगा एकों अलिफान रोय फमियार में हुरी अने लफा कुरेवे गोतुगा मी कारुगे ड्राइवर कमिश्वरका फिहिफा हुरी का मंग अलगुंड फाह कुरेवे हाँ शुक्रिया
Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala hamda shukur kurang. Aminge ma nabiya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salawata salam le bungedi dua kurang salawata salam ga leikfan ga alwa sabun shamil kurang. Commissioner of Police Ministry ge is wearing Maldives National Defence Force ge is officerun wadanti bevi emmeha izzetterin adi mirasmiyat ballum gendawa emmeha lobati divihiraitun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Admire ki divirajye ge tarihuga ranga kurum fawadi gima dana duhe. Emergency services sa gulene e command number e taraf wegen e number ge zariya diviraituna khidme libigenda tarihire. Rais Dr. Muhammad Muiz ge verikamuga wara kuri kolo mi masale ki alon men divehin tahammal korumunda masale kama wazan korabun e hindum feshigen me khidme en number ge zariya en raituna dinuma rais nimmawa te rajye ge cabinetum e decision nangawa alon men salamati hidme de muassataka hawalu etibi wuzarataka mi hidme taraf kurma instructions devunu e hindum feshigen dive fuluhunge khidmatu ge terega mi service gaim kurmasha adi mi service gaim kuravigen annairuga fuluhunge hidmata ambulance ge hidmata Maldives National Defence Force ge terein devwa Coast Guard ge hidmen adi fire and rescue services ge hidme ves mi number ge terein divihira itunna libigen dagota mi service farma kuruma nimmeno miedo demme tibe funna mi launch kuravigen dia hidmatu launch kuravigen the video enge feniwada annawani fire incident en wata adifanu ge hadisa hingagen ule sarhadde ge hori mihaku 911 call center gula e mawlumat dinuma guligen e incident a gule gotun tin khidmaten efahara etana respond kuran jehe kama call center ge dispatching agent unnan visnigen e halatuga tin service edimada phone vitam mi en number akun mifada dispatch center akun me khidmat dinuge emme muhimu beenumaki ehe nunama raitumi ham furatam mi fennani adifanu ge hadisa hisabun fire gulana number handan hurejjiyama e number gulana ehe nuni aamu gotegga kommesen number ka fitamu gos mitanu kommese service ka gule faharu saade den waki hisabako ingene mihekan aniyaves vejjekan e hisabun feshigen den gulan fashane anekka ambulance en hodu mattaka hamayako waki hisabakun realize vedane miki adi eha adayakam nunkam bayako rokolya gulani kamavs hisabun fuluhunna ves gulane need astan demi gulan jehne wakin aneka fuluhunna tin hidume et tanakam midani eki iruga efahara etana daanje khidmetakin adi gos raitumi ha enot raitunna hidumen awahad denje fada halate mi fada numberen awmuge muhimu kamaki kivegento 911 arun men emergency service number mi e number kama rais jumhuriya nimme viruga visnawdanne baawar kankan hori riya korave me muhimu ekkamaki arun men mujtamauga hasako tuttu kudinum ferigen yas bodati mihunna hisaba arun men warak gina mihun waran evea number 911 naki arun men ge dirumu kankan hori gotun aamu gotigge bede film takavvias documentary takavvias adi bay beruge gamu taka gos libi fohori exposure takabada eruge ves 911 naki warak common number e dirajye ge emergency service takum miyun hadu eki number tan arun men e service ge capacity gai promote kuramu ehwima arun men en number e choose kuriruga wara boda bedemunu ege zaatuga promote wamun kuriyan ottave sannane number select kurun egotun arun men eki media ge zariya na midenne vihen eki film takum adi kurokodin bada cartoon takum ves amuko fenne number ki 911 ehen kamun arun men nimmi emme fasehe gotki adi raitun ge terengina bayaka handa kun fasehe wani ves mifad number kagen diye yakama miedu bi khidmai tarf wegen miyannani adi arun men beenumwa emme furihama level lakunu eh namas raitun na miwaguta beenumwa level da mioti mi hidme feshifa arun men irad koreviya mikama gule huriha idarata ke guligen
mi hidumai miyovvure fulako raituna miyovvure furihama mi hidumai dene goittaken hodanam egotun alunmenge communication systems tan advance ko GIS map kurevene nizamaka badaluwe adi dispatch software ves huriha dispatch dimadaka synchronize wagota kuriyetta hadane alunmenge response time miyovvure mota itana hadisa ya hisaba devene wagutu miyavvure kudakurmattaka itur masaketteken alunmen kurana alunmenge call center ge hidmai den tibe muwazzafunge capacity itur kurmattaka e muwazzafunna rajyen berun hodenje tamrinu alunmen hodane adihamayaku crisis en as air respond kura iruga emme furatama jawabdari wa law enforcement ge faratun jawabdari wana faratiki e 911 ge call naga befla kama wati befla denje ituru technical tamrin tave sarun kuriyan itta demungen dana armen raitunan arwa yagin kamaki mi khidmatu ge femwaru dani duha rangalu wamonkam mige iturun rajyege eki hisab tahuga hori dispatch center takum mi hidmai libigen anneruge hidmatu ge furihamakan yagin armen kurana adi hisab tahuga hori miharuga hori emergency facilities ta mihara vore rangolko khidma itura furiham korweto alma mase kurana mi rangolu feshume hennamas mi emme edeve gota adi emme furihama edde hidmat kamuga alma miwaguta ko baden nugannana sawbaki ehen badagen finama miha isabum feshim me develop koruga maske huttidan en kamun alunmen raitun aron benwa yagin kamaki continuous ko alunmen huttanu da mi khidmai develop qur'ana kama adi raitun mi tenen dibide khidmat ke femwar duha karangalu wegen annatan dakkane kam hamaya korun faha kollam benu mifada numbering hedigen taraf wegen anna iruga alunmen mi aadaka da hunna gotun mi number warak gula hiwan ehen namawes alun ham handan kolla den benu mifada number ki emergency hadatuge e beenumwa mihaya emme avaha khidmai devene fada gotaka tartib kurai phone khidmataka wative prank calls kurman wat nugulanje haletuga mi number ta guluma mikan kamaki efada hidmai den onna maga ede warabbodu huraka wan adi mi fada kankamaki emihaya ves kurang emme rangol kamek kamu ganwan ehema arun ha warabbodan uriya divera itunna handan kolla den mifada khidmeta beenum kurbar war zimmadar wadatma arun men mi raitun taka raitunge halatu edduhun anedduha badal kurmattaka raitun deve khidmatuge femwartan edduhun anedduha rangal kurmattaka keni neeri mase kuramunda sarukar mi sarukar ki rais dr moiz komme duha kos arun men huriha wuzaratakan adi idarataka devwamun endawa instruction naki mi tantanun raitun de khidmatu ge femwar abadu ss kuramun edduha vrana duha rangal kurveto mase kurama arun me metibi tabadu ekan kurma abadus arun duaa ki arun men kura mifada masakketta hoga allah subhanahu wa taala baraka levum adi arun menge mifada khidmat tahuge femwar duha ka rangal kurma ge hew tawfiq man allah subhanahu wa taala arun me emena minwar kurebum kuriyad diwe higam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh